sada nastup Udruženja invalida rada Bor, aktiv žena, predsjednica Lidija Todorović. Brava momaka fini, brava momaka fini, brava momaka fini, Vorčićovi gradini, opa mana mana. Brava momaka fini, Vorčićovi gradini, opa mana mana. Svetionik kod Novice Veličković Pohnog. Redovi kamenih krstova nad kostima srpskih tela. U spokojnom, večnom miru počiva ovde mladost cela. Između njih viti čempresi, kao nema straža, tu stoje. Iznad izginulih vojnika večiti pomen junacima doje. Za otadžbinu su oni pali, mladi, ali to nije ništa. A bili su tako daleko od kuća i toplih ognjišta. Kogod ovde da dođe, neka se poštovanjem klekne, da se pokloni senima ovim i tihu molitvu im rekne. Rano su pokošeni životi, neostvarenih želja, htenja, umrli su ovde u tuđini za svoja kasnija pokolenja. Nanizani krstovi iznad, dole su u večnom miru, herojski priložiše život da zlotvori ne nadiru. Neuzorane su ostale njive, nekošena na livadama trava. Mnogo je ovde sinova srpskih ostalo večito da spava. Sljedeće nastupa Udruženje penzionera iz Bora, aktiv žena, predsjednica Jagoda Strati. Za sebe neka puta
Amen.